In Jönköping, Jesus Christ is present in this room. Hallelujah. Because when we gather in His name, He promised to be in our midst. Hallelujah. And He sent the Holy Spirit. The same Spirit that rose Jesus Christ from the dead is living in us here tonight, this afternoon. Hallelujah. So everything is possible because Jesus Christ is here. Hallelujah. In the same way when He was walking on earth, He's present here today by the Holy Spirit. Hallelujah. To touch you, to heal you, to save you, to deliver you. Hallelujah. Hallelujah. And Christ in us is the hope for Jönköping. Hallelujah. Christ in us is the hope for Sweden. Hallelujah. Christ in us is the hope for Eritrea. Hallelujah. Christ in us is the hope for Ethiopia. Hallelujah. Christ in us is the hope for Somalia. Hallelujah. Christ in us is the hope for Somaliland. Hallelujah. And Christ in us is the hope even for Värnamo. Hallelujah. Because the same Spirit that rose Jesus Christ from the dead is present in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Last weekend, Hailacho and I was preaching in Gothenburg. And I preached about Elisha. When the prophet said what the enemy king should do to attack Israel. Yes, and at last the enemy found out that there was a prophet in Israel that told the king of Israel everything that the enemy should do, every kind of move that he did. And the whole enemy army went surrounded the place where Elisha lived. And the servant of Elisha woke up in the morning. And he came out from the house. And he saw that the whole mountain around Elisha's camp was surrounded by the enemy army. And Elisha came out. And he said to his servant, don't worry. The one who are with us or the more than one who are against us. And then he prayed for the servant. And he opened up the servant's eyes. And he could see that the total mountain around them was surrounded by chariots and horses of fire. Hallelujah. That is the truth also today in Jönköping. That is the truth here today, tonight, here in this church. Hallelujah. That the one who are with us are more than the one who are against us. Because one person with the Holy Spirit is always in majority. Hallelujah. Hallelujah. So we need to pray to God to open our eyes. To see that this place and this city and the whole of it is surrounded by angels. Hallelujah. Because angels, they are it's a reality with angels. Some nights ago, Halacho had an angel in his department. Yes. This was a secret that I told you. Yes, the secret. Oh, okay. Okay, it's okay. It was not me. It was an angel. Yes.
But በቃ በአካል ልክ በሰው በስጋው እንደሚያይ መልአኩን በሰው መልክ ተገልጦ አየው። Sorry for the secret. Okay, so yes. Okay. For the glory of God. Yes. Because angels, they are real. ምክንያቱም መላእክቶች እውነታ ናቸው። And I want to teach a little bit today about angels. ዛሬ ስለ መላእክት ጥቂት ላወራችሁ ፈልጋለሁ። Because we need a spiritual revelation about this. ምክንያቱም ይሄ የመንፈሳዊ መገለጥ ያስፈልገናል ስለነዚህ መላእክት። The spiritual world ምክንያቱም መንፈሳዊ ዓለም is real. እውነታ ነው። It's real in the same way as the physical world. ጋዳዊ ዓለም ተጨባጭ እንደሆነ ሁሉ መንፈሳዊ ዓለም እንደዚሁ የሚጨበጥ እውነታ። But we cannot always see it with our eyes. ነገር ግን ሁሉ ጊዜ በስጋው ዓይናችን አናየው። Yes. And first I just want to thank for the privilege to come here again to this church. Thank you, leaders and all the leaders and Teddy. Bless you, Teddy. Bless Zoe in the back. Yes, and Mary, bless your daughter. Hallelujah. And we're happy here to have Zachariah and Mr. Simon with me here today. Praise God. As God wants to bless us all. Hallelujah. Yes. And I just came back some time ago from Somaliland. ከጥቂት ጊዜ በፊት ወደ ከሶማሌ ላንድ ነው የመጣሁት። And I told you before that I'm the ambassador of Somaliland to the European Union. ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ ለአውሮፓ ማህበሩ የሶማሌላንድ አምባሳደር ነኝ። And we see the power of God is moving also in Somaliland. በሶማሌላንድ የእግዚአብሔር ኃይል እየተንቀሳቀሰ እንዳለ ያያየን ነው። According to some measurements, the most difficult place in the whole Muslim world for Christians. በተወሰነ መለኪያ በዓለም ላይ ከባድ የክርስትና አስቸጋሪ እንዳይደረስ አገሮች መካከል ሶማሊያ when it comes to persecution. ምክንያቱም ስደት አለ። But God is greater. ነገር ግን እግዚአብሔር and all things are possible for the one who believes. Hallelujah. ሰው ደግሞ ሁሉ ይቻላል። So we see the Holy Spirit and also brother Hailacho, we've been working together there for a long time. ከኃይላቸው ከወንድማችን ጋራ ለብዙ አመታት አብረን ሰርተናል። He's been in prison there for like 5 times. ለአምስት ጊዜ ያህል እስር ቤት ነበረ. Yes. But now we are seeing the mighty move of God. አሁን ግን በጣም ከባድ የመንፈስ እንቅስቃሴ በሶማሌላንድ and among other things one Muslim priest now came to Jesus. አሁን በቅርብ አንድ የእስልምና ሼካ ወደ and they put him to prison. ወደ እስር ቤትም ወረወሩት. and they wanted to kill him. ሊገሉት ፈለጉ. but God gave us a victory. ነገር ግን እግዚአብሔር ድል ሰጠን. and released him from prison. Hallelujah. ከእስር ቤትም አወጣው. and when he came to his prison room ወደ እስር ቤት ሲገባ he told me when they locked me in the jail. እስር ቤት ሲከቱኝ ሲያስሩኝ አለ. and it was totally dark. ጨለማ ነበር ሙሉ በሙሉ. I could hear the voice of God, this Muslim priest told me. በዚህ ጨለማ ስፍራ ውስጥ የእግዚአብሔር ድምጽ ይሰማኝ ነበር። and the voice of God said that those guards and the police and all, they have no authority over you. እና እንደዚህ አለኝ አለ እነዚህ ወታደሮች ጠባቂዎች ዘበኞች በሙሉ በአንተ ላይ ኃይልና ስልጣን የላቸውም። they just think they have authority over you. ግን ያስባሉ ስልጣንና ኃይል እንዳላቸው። but I brought you here, the Holy Spirit said. እና እኔ ነኝ እዚህ ያመጣሁ ካለው to teach you more about me. ስለ ራሴ ላስተምርህ እዚህ ያመጣሁ. and he told me that the Holy Spirit came to him in the prison. ከዚያ መንፈስ ቅዱስ ወደዚያ እስር ቤት እንዳመጣው ነገር። and for 7 months the Holy Spirit was teaching him. ለሰባት ወራት ያህል መንፈስ ቅዱስ ያስተምረው ነበር. and he felt so happy. ከዚያ ደስ አለው. and after 7 months he was released with all the other leaders that were in jail as a miracle. ከሰባት ወር በኋላ በታምራት ከሌሎች አብሮ ሰራተኞች ጋራ ወጡ. and now it's according to the law in Somaliland. It's not against the law to be a Christian or even speak about Jesus. አሁን በሶማሌላንድ ላይ በእነዚህ አይነት ሰዎች ምክንያት ክርስቲያን መሆን በሕግ አያስቀጣም። that is what God can do. Hallelujah. እግዚአብሔር የሚሰራው ኮንዲ ታላቅ ስራ ነው። Hallelujah. Glory to Jesus Christ. Glory to Jesus Christ. ክርስቶስ ኢየሱስ ክብር ይሁን. when I told him, when I asked, he said that now more than 120 Muslims came to Christ through him. እንደዚህ አለ በእኔ ምክንያት 120 የሚያህሉ ሶማሌላንደርስ ወደ ጌታ መጡ። it's the biggest revival in the history among Somali people. አሁን በሶማሌ ሕዝብ መካከል ካለው ታላቁ የታሪክ ሪቫይቫል መጀመሪያው because all things are possible. ምክንያቱም ምንድነው ካላችሁ ለሚያምን for the one who believes, Elizabeth.
የሚያምን ኤልሳቤጥ Also Elizabeth has been arrested many times in Somaliland. ኤልሳቤጥም ብዙ ጊዜ ታስራለች And they threw her husband in jail. የባሏም እንደዚሁ And they were supposed to kill ኃይላቸው. ኃይላቸው ሊገሉት ወስነው ነበር. But God released him. ነገር ግን እግዚአብሔር ነፃ አወጣው. But they were ready to even give their lives for Jesus Christ. ነገር ግን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወታቸው ሊሰጡ ተዘጋጅተው ነበር. And when we get that love to God and for people's salvation, ነገር ግን ወገኖች ሆይ እንደዚህ አይነት ለሰዎችና ለእግዚአብሔር nothing is impossible. ምንም የሚሳነው ነገር የለም ለእግዚአብሔር. Nothing is impossible. ለእግዚአብሔር ምንም የሚሳነው የሚያቀተው የለም. And we will see many people get saved in Roslet. አሁን ደግሞ ብዙ ሰዎች ወደ በሮስሌት እንዲድኑ And all over Jönköping. Hallelujah, evangelist. Hallelujah. All over Jönköping. Hallelujah. And in Biskopsgården. And in Tensta. Yes. And in all those places. በሁሉም ስፍራ ላይ that God had brought us so many Muslims to this country. እግዚአብሔር በዓላማ ነው ብዙ እስላሞችን ወደዚህ ምድር ያመጣው. So that we could preach the gospel for them. Hallelujah. ደግሞ ለነሱ ወንጌልን እንድንሰብክ ነው. Hallelujah. Hallelujah. It's really a wonderful strategy of the Holy Spirit. አሁን ድንቅ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ስትራቴጂ ነው ይሄ. To bring them here. እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች ወደዚህ ያመጣ. To bring all of you here. እናንተንም እዚህ ያመጣ. That are filled with the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ የሞላችሁ. To harvest those people. እነዚህን መከር ልሰበስቡ. For the kingdom of God. ለእግዚአብሔር ክብር ነው. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Angels, መላእክት are different from man. ከሰዎች ይለያሉ. Angels, they are a different kind of creature than man. መላእክት ከሰዎች ፍጥረት ይለያሉ. The Bible sometimes call them sons of God. መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ልጆች ብሎ ይጠራቸዋል. And it means that they are directly created by God. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በቀጥታ በእግዚአብሔር የተፈጠሩ ናቸው. Also Adam is the son of God. አዳምም የእግዚአብሔር ልጅ ተብሏል. But we are sons of Adam. እኛ ግን የአዳም ልጆች ነን. What God created directly is in the Bible called sons of God. እግዚአብሔር በቀጥታ የፈጠራቸውን ልጆች ይላቸዋል. Of course, Jesus Christ, he's God himself. በእርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አምላክ ነው. He's the only begotten God. He's one of the Trinity. እሱ አንድያ ልጁ ነው ከሶስቱ ስላሴዎች አንዱ ወልድ. But we see time after time in the Bible that angels are called sons of God. ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ተደጋግሞ መላእክት የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆኑ ይናገራል. And the Hebrew word for that is Ben Elohim. በዕብራይስጥ ቤን ኤሎሂም ይባላል. Yes, Ben means son. ቤን ማለት ልጅ ማለት ነው. Yes. Maybe you heard that from your Arabic friends because it's the same in Arabic. በአረብ ጓደኞቻችሁ ካሉ ተመሳሳይ ቃል አለና ልትሰሙት ትችላላችሁ. Ben Mustafa. ቤን ሙስጣፋ ይባላል. Yes, my son is Mustafa. የሙስጣፋ ልጅ እንደማለት ነው. So Elohim, so they are called Elohim. They are Elohims. ስለዚህ የኤሎሂም ልጆች ናቸው. Also God himself is called Elohim in the Bible. እግዚአብሔር ራሱ ኤሎሂም ተብሏል. Because he's the same kind of creature. ምክንያቱም እሱ ፈጣሪ ስለሆነ ነው. But he's God the highest. እሱ ፈጣሪ. But in some way he's the same kind of creatures as those spiritual creatures. እንደተፈጠሩት እንደ ሌሎቹ ፍጥረታት የራሱ ባህሪ አለው. And Elohims or angels, they have bodies. እነዚህ መላእክት ደግሞ አካል አላቸው, መንፈሳዊ አካል አላቸው. And they can materialize and show themselves. ራሳቸውን በተለያየ መልኩ ይገልጡና ይገለጡ. For example, in Hailachu's apartment. ለምሳሌ ኃይላቸው አፓርትመንት. The Bible even teaches us መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ይነግረናል to be kind to guests. ለእንግዶች ሩሩህ እንድንሆን. Because it can happen that we have angels as guests. ምክንያቱም እንደ እንግዳ ሆኖ የመጣው ድንገት መልአክ ሊሆንባችሁ ይችላል. Sometimes we do the spiritual world so spiritual. አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ነገር በጣም እናመናፍሰዋለን. But the Bible teaches us that the spiritual world, it's here today. ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ቀለል አድርጎ መንፈሳዊ ነገር እዚህ አለ አጠገባችሁ. It's present here today. እናንተ አላያችሁትም ማለት የለም ማለት አይደለም. The angels are sent to serve us. መላእክት ለኛ የተላኩት እንዲያገለግሉን and to bring messages to us. መልእክትንም እንዲያመጡልን ነው. Yes. So we need to be open and ask God to open our eyes
for angels. እና አይናችን እንዲከፈት እግዚአብሔርን መጠየቅ አለብን ለመላእክት አገልግሎት። And I believe that the angels, they have resurrection bodies. አምናለሁ መላእክት የትንሣኤ አካል አላቸው። The same kind of bodies that we will have when Jesus come back and we will meet him at the sky. ኢየሱስን ድጋሜ ሲመጣ ለመቀበል በሰማይ እንደምንነጠቀው በዚያን ጊዜ እንደምንለብሰው አይነት አካል እነዚህ መላእክትም ተመሳሳይ አካል አላቸው። And after the resurrection of Jesus, you know, he had another kind of body. ታውቃላችሁ የነበረው አካል ያ አይነት አካል He could even go through walls. በግድግዳ ላይ እንኳን ይሄድ ነበር። But Thomas could feel his wounds. ነገር ግን ቶማስ ደግሞ በቆሰለው እጆቹ ላይ እጆቹን ይሰድ ነበር። So it's a resurrection body. ያ ምን ማለት ነው? የትንሣኤ አካል ማለት ነው። That's the kind of body we will have when we rise from the dead or when Jesus come back. ኢየሱስ ሲመጣ ወይም ደግሞ ከሞታን ስንነሳ የሚኖረን አካል እንደዚህ አይነት አካል ነው። It's important to understand that the angels are another kind of beings. እና ይሄን መረዳት በጣም ጠቃሚ ነው። መላእክት ለየት ያሉ ፍጥረታት ናቸው። But they are very real. ነገር ግን እውነታ ናቸው። They can manifest themselves. ራሳቸውን ሊገልጡ ይችላሉ። I remember one time I was preaching in Yemen next to Saudi Arabia. የመን በሳውዲ አረቢያ ቀጥሎ ስሰብክ And the Holy Spirit came in a powerful way in the meeting. መንፈስ ቅዱስ በተለየ መልኩ በጉባኤው መጣ። And after some people came forward to me. እና የተወሰኑ ሰዎች ወደ እኔ መጡ and asked Michael. እና እንዲህ ብለው ጠየቁኝ ሚካኤል Who was that big shiny fellow standing behind of you during all the meeting? የነበረው እየሰበክ ፊቱ የሚያንጸባርቅ ታላቅ ሰው ማን ነበር? And I didn't see it myself. እኔ እኮ ራሴ አላየሁትም። But the people could see a big shiny person standing behind me. ያንጸባርቅ ታላቅ ሰው እየሰበክ ከኔ በስተጀርባ ሰው አይኗቸው ተከፍቶ ያዩት ነበር። And I could just feel the power in the meeting, in the presence of divine power. ነገር ግን እኔ እየሰበኩ በእግዚአብሔር ኃይሎት ኃይል ውስጥ we need to understand that these things, they are real. እነሱ ያዩት ነበር። ስለዚህ እኛም እንደዚህ አይነት እውነታዎችን ልንረዳ ይገባል። And you have the Holy Spirit inside of you. በእናንተ ውስጥ መንፈስ አለ። And you have an army of angels around you. Hallelujah. በእናንተ ዙሪያ ደግሞ ሰራዊት የሆኑ መላእክት አሉ። That's why you never have to be ashamed or afraid. ለዚህ ነው መፍራት የሌለባችሁ መበሳቆል ነው አንገት መድፋት የሌለባችሁ። Because when you go in the name of Jesus Christ, ምክንያቱም በጌታ በኢየሱስ ስም ስትሄዱ you're always in majority. Hallelujah. እናንተ ከብዙሃን ትበልጣላችሁ። Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Amen. And then when we read Genesis in the Bible, we see that God created heaven and earth. መጽሐፍ ቅዱስን ዘፍጥረት ላይ ስናነብ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል። And everything, he created animals and the trees and everything. እግዚአብሔር ሁሉን ሲፈጥር እንስሳ ዛፎችን ሁሉን And then he created Eden. እና ኤደንን ደግሞ ተከላት ይላል። And in Eden he planted a garden. በዚያ በኤደን ውስጥ አትክልት ስፍራ አለ። For the first humans to live there, to start their life. የመጀመሪያው ሰው በዚያ ህይወቱን እንዲጀምር And Eden, as we understand it from the Bible, was like a high mountain. ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደምንረዳው ኤደን ልክ ከፍ ያለ ስፍራ ነው። And it was the place where heaven met earth. ሰማይ ከምድር ጋር የሚገናኝበት መገናኛ ቦታ እንደማለት። And God created the human beings. እግዚአብሔር ሰዎችን ፈጠረ to live there first. እዚያ እንዲኖሩ But then to continue from Eden. በመጀመሪያ ከዚያ ጀምረው ህይወትን ከዚያ ደግሞ እንዲቀጥሉ. To cover the whole planet. Hallelujah. እነሆ ዓለማትን በሙሉ እንዲሸፍኑ እቅድ ነበረው። That was the mission of the humans. ያ የሰው ዋና ዓላማው ይሄ ነበር የተፈጠረበት። To bring the glory of God. እግዚአብሔርን ክብር በስፍራ ሁሉ ይዘው እንዲሄዱ. To the whole earth. በስፍራ ሁሉ. That was the plan of God. ያ የእግዚአብሔር እቅድ ነበር። The mission. የእግዚአብሔር ተልእኮ. But in Eden they could we read that God came in Eden in a physical way nearly. እግዚአብሔር በኤደን በኩል ልክ በአካል እንደሚመጣ ይመላለስ ነበር። And in the evenings he was talking to Adam and Eve. በምሽትም ቀስቀስ ባለ ቦታ ወደ አዳምና ወደ ሔዋን መጥቶ And he ያወራቸው provided ነበር። them with everything. እንዴት ነው እያለ ያወራቸው ነበር። And it's so beautiful. God comes when the sun goes down.
እግዚአብሔር ፀሐይ ስትጠልቅ ይመጣ ነበር to meet with the humans. ከሰዎች ጋር ለመገናኘት። And that's the way it is for a believer today also. ዛሬም አማኝ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገናኝበት መልኩ እንደዚያው Because in Jesus Christ በኢየሱስ this relationship with God the Father is restored. በኢየሱስ ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር የተቋረጠው ህብረት እንደገና ተመልሷል። But in Eden there were also other creatures. ነገር ግን በኤደን ሌሎች ፍጥረታትም ነበሩ። I believe there were many angels. አምናለሁ ብዙ መላእክት ነበሩ። And when we read in the Bible, we understand that there were among them one special angel. ከነሱ ፍጥረታት መካከል አንደኛው ለየት ያለ መልአክ እንዳለ Yes, and we will read about him in Ezekiel. በሕዝቅኤል ላይ እናነባለን። Chapter 28. ሕዝቅኤል 28 And from verse 12, or the second part at least of verse 12. ሕዝቅኤል 28 And there it says, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. ሕዝቅኤል 28:12 እንዲህ ይላል፣ የሰው ልጅ ሆይ በጤሮስ ንጉሥ ላይ ሙሾ አሞሽተህ እንዲህ በለው፣ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጥበብን የተሞላ ውበትንም የተፈጸመ መደምደሚያ አንተ ነህ። በእግዚአብሔር ገነት በኤደን ነበርክ። የክብር ዕንቁስ ሁሉ ሰርዲዮን፣ ቶፓዚዮን፣ አልማዝ፣ በሪል፣ መርገድ፣ ኢያስጴድ፣ ሰንፔር፣ በሉር የሚያብረቀርቅ ዕንቁ ወርቅ ለብሰህ ነበረ። የከበሮህንና የእምቢልታህን ሥራ በአንተ ዘንድ ነበረ፣ በተፈጠርክበት ቀን ተዘጋጅተው ነበረ። And in verse 14, you were anointed as a guardian cherub. For so I ordained you. You were on the holy mountain of God. You walked among the furious stones. You were blameless in your ways from the day you were created till wickedness was found in you. አንተ ልትጋርድ የተቀባህ ኪሩብ ነበርክ። በተቀደሰው በእግዚአብሔር ተራራ ላይ አኖርኩህ። በእሳት ድንጋዮች መካከል ተመላለስክ። ከተፈጠርክበት ቀን ጀምረህ በደል እስኪገኝበት ድረስ በመንገድህ ፍጹም ነበርክ። And verse 17, your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because your splendor. So I threw you to the earth. I made you a spectacle of you before kings. በውበት ምክንያት ልብህ ኮርቷል። ከክብርህ የተነሳ ጥበብህን አረከስክ። በምድር ላይ ጣልኩህም፣ ያዩህም ዘንድ በነገሥታት ፊት ሰጠው። This scripture speaks about a cherub, a kind of angel. ይሄ ስለ ኪሩብ የመላእክት አንዱ አካል ስለሆነው የሚያወራ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ that was present in Eden. ይሄ ደግሞ የነበረው በኤደን ነው። A glorious creation. ኤደን ደግሞ የሚገርም የክብር ስፍራ ነው። A beautiful angel. ይሄ ደግሞ መልአክ በጣም ውበትን የተሞላ ድንቅ መልአክ ነው። A beautiful Elohim. በጣም ድንቅ የሆነ ኤሎሄም ነው። Created by God. በእግዚአብሔር የተፈጠረ። But the Bible says ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ that pride came into this being's heart. ነገር ግን ኩራትና ትዕቢት ወደዚህ አካል መጣ ይላል። And that he fell to sin. ከዚያ ኃጢአትን ለመስራት ተገደደ። And we can read about that story in Genesis chapter 3. በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ማየት ይቻላል ይህን ታሪክ። Where it says that now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Genesis chapter 3 verse 1. Verse 1. እርሱም የሰው ልጅ ሆይ It's in the Old Testament. Yeah. I was reading scale. Okay. እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበረ። ሴቲቱም በእውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትበሉ አዟልን አላት። ሴቲቱም ለእባቡ አለችው፣ በገነት ካለው ከዛፉ ፍሬ እንበላለን። ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፉ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም።
This creature ይህ ፍጥረት that Ezekiel tells us was a cherub ሕዝቅኤል ኪሩብ ብሎ የተናገረው came to Eve and Adam, or to Eve specific, ወደ መጀመሪያ ወደ ሔዋን መጣ and questioned God and God's word. እና ምንድነው ያደረገው ስትራቴጂ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲጠራጠሩ ማድረግ Did God really say? እግዚአብሔር ብሏል ወይ በርግጥ And he could and the question was, is God really good? ጥያቄው እንደዚህ እግዚአብሔር በርግጥ መልካም ነበር ወይ Does God really want you to eat from any tree? እግዚአብሔር በገነት ካሉ ዛፍ ሁሉ እንድትበሉ አዟል ወይ And the humans, they started to listen at the serpent. እና ሰው ደግሞ እባቡን ማዳመጥ ጀመረ And sin was born in their hearts. ከዚያ በኋላ በልባቸው ኃጢአት ተፈጠረ Because the one you are listening at, ምክንያቱም የምትሰሙት ነገር the one that you are obeying, እናንተ የምትታዘዙት ይሆናል he's your true God. እሱ ደግሞ የምትታዘዙት እውነተኛ አምላካችሁ ይሆናል This cherub ይሄ ኪሩብ that we know under the name Lucifer, ሉሲፈር ተብሎ በሚታወቀው ስሙ and later Satan, በኋላም ሰይጣን የተባለው he always questioned the word of God. ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትጠራጠሩ ያደርጋል Did God really say? እግዚአብሔር በርግጥ ብሏል ወይ I have better information, better knowledge than God, he said. እኔ ከእግዚአብሔር የተሻለ ዕውቀትና ከእግዚአብሔር የተሻለ ኢንፎርሜሽን አለኝ But God's plan was that humans should receive their information from God. ነገር ግን የእግዚአብሔር ቅድመ ዓላማው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ምንጩ እንድትቀበሉት የሚፈልገው ዕውቀት God should be the source of all their needs. እግዚአብሔር የነገራችሁ ሁሉ ምንጭ እንዲሆን ይፈልጋል They should not worry. ሊጠራጠሩም አይገባም But in this very situation, ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ worry entered the world. ጭንቀት ወደ ዓለም ገባ Because instead of trusting the word of God, እግዚአብሔርን ቃል ከመተማመን ይልቅ people started to listen at the word of the serpent. ሰው የእባቡን ቃል መስማት And ጀመረ started to look at their feelings. ስሜታቸውን ማዳመጥ ጀመሩ And get worried, how shall we get this or that or that? ይሄንን እንዴት እናገኛለን ያኛውን ከምንና ከምን አደርገዋለሁ የሚል ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ How shall we get money? How shall we get food? እንዴት ነው ምግብ How shall we get clothes? ልብስ እንዴት ነው ሁሉ እንዴት ነው ማገኘው Because if God is not your source, እግዚአብሔር የእናንተ ምንጭ ካልሆነ you need to find out this yourself. ይሄንን እናንተ ራሳችሁ ፈልጋችሁ ማግኘት And ይኖርባችኋል this is what Satan tried to do. He tried to steal your trust in God. ሰይጣን ደግሞ እያደረገ ያለው በእግዚአብሔር ላይ ያላችሁን መታመን መውሰድ ነው That's why Jesus said, ስለዚህ ነው ኢየሱስ እንዲህ ያለው why do you worry about your clothes and about your food? ስለምን ለሚበላ ለሚጠጣ ለልብሳችሁ ትጨነቃላችሁ Look at the birds of the sky. እስቲ የሰማይ አዋፍትን ተመልከቱ Don't God feed them? እነሱን እግዚአብሔር Look at አልመገባቸው the flowers of the ground. እስቲ የምድር አበቦችን ተመልከቱ Aren't they beautiful? እነሱ ድንቅ አይደሉም Did not God clothe them? እግዚአብሔር አላለበሳቸውም እነሱን Because the meaning of the humans was to live in this trust to God. ምክንያቱም የሰው ልጆች ዋና መሰረት የምንታቸው በእግዚአብሔር ምንጭ ላይ But the serpent destroyed that trust. ነገር ግን ያንን መታመን ያ እባብ በሰዎች ላይ ጥርጥር እየሰራ And then later this evening when God came walking in the garden. እና በዚህ ምሽት እግዚአብሔር ሲመጣ Asking Adam, where are you? እግዚአብሔር እንዲህ የሚል ጥያቄ ጠየቀ አዳም ሆይ ወዴት ነህ አለው Instead of coming to God, ወደ እግዚአብሔር ከመምጣት ይልቅ he was running from God. ከእግዚአብሔር መሸሽ ጀመረ The trust was broken. ምክንያቱም እምነቱ ተመቷል And the catastrophe was a reality. አዎ እየሆነ ያለው ደግሞ ውድቀት በጣም እውነታ ነው Sin came into Adam and Eve's life. ኃጢአት ወደ አዳም ህይወት መጣ And the result, the punishment for sin is death. ደግሞ የኃጢአት ደሞዙ ሞት ነው Then God came and እግዚአብሔርም መጣ he spoke to the serpent and he spoke to Adam and Eve. ወደ እባቡ መጣ ወደ አዳምና ሔዋንም መጣ In verse 15. ቁጥር 15 ላይ And I will put እንዲህ አለ verse 15, chapter 3 verse 15. And I will put enmity between you and the woman, he said to the serpent,
and between your offspring and hers, and he will crush your head, and you will strike his heel. በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል Here God is prophesying. ለዚህ እግዚአብሔር እየተነበየ ነበረ ሊሆን ያለውን ነገር እያወራ ነው And he's saying the offspring of the woman የሴቲቱ ዘር will be the enemy of the offspring of the serpent. የሴቲቱ ዘር የእባቡ ዘር ጠላት ይሆናል And the word offspring is in plural. አሁን የእባቡ ዘር የሚለው ብዙ ቁጥር ነው It's many offsprings. ብዙ ቁጥር ነው ያለው We are the offspring of Eva. እኛ ደግሞ የሴቲቱ ዘር የሔዋን ልጆች ነን Yes, we are, all of us humans are offsprings of Eva. እኛ ሰዎች የሔዋን ልጆች ነን But then in the next sentence it's talking about one person. ነገር ግን ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ስለ አንድ ሰው ያወራል That he, እርሱም one specific offspring አንድ ዘር ነው of the woman, ከሴቲቱ ዘር የሚሆነው will crush the head of the serpent. የእባቡን ራስ ይቀጠቅጣል And the serpent will sting him in the heel. እሱ ደግሞ እባቡ ሰኮናውን ይቀጠቅጣል And that of course is Jesus. እሱ ደግሞ ያ ዘር ኢየሱስ ነው But what is interesting also to understand is that when he's talking about the offspring of the serpent is also in plural. ስለ ሴቲቱ ዘር ሲናገር serpent The offspring of the serpent yes የእባቡን ዘር ሲል ብዙ ነው ዘሮች እንደማለት ነው offspring yes the children the offspring yeah. And you can read that in verse 15 ቁጥር 15 ላይ ያለውን አንብቡት እናንተ And don't trust me what I'm saying. እኔ ያልኳችሁን በሙሉ እንድታምኑ አይገደድም Read and find out yourself and see if it's true. አንብባችሁ ተረዱና እውነታውን አግኙት Read the whole chapters that I'm quoting. አሁን እየጠቀስኩትን ጥቅስ በሙሉ እናንተ አንብቡ And ask the Holy Spirit to reveal this for you. መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እንዲያስተምራችሁ ጠይቁት But here we have a prophecy about two things. ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ሁለት ትንቢታዊ ቃል አለ The offspring of the serpent, የእባቡ ዘርና the offspring of Eve, እና የሴቲቷ ዘር and one person, one specific offspring. ያ ደግሞ የሴቲቱ ዘር የሚለው አንድ ዘር እሱ that would crush the head of the serpent. ያንን የእባቡን ጭንቅላት የሚሰብረው ኢየሱስ የሚባል But man fell into sin. ነገር ግን ሰው ወደ ኃጢአት ወደቀ But then God has to remove them from Eden. ስለዚህ ከኃጢአቱ ምክንያት የተነሳ እግዚአብሔር ከኤደን አባረረው Because in Eden there was another tree. ምክንያቱም በኤደን ሌላ ደግሞ ዛፍ አለ What tree is that? ያ ዛፍ ምንድነው The tree of life. አዎ የሕይወት ዛፍ And God said they cannot eat of the tree of life. የዚህን የሕይወት ዛፍ ሊበሉ አይገባም ማለት Because if they eat of the tree of life, ምክንያቱም ይሄንን የሕይወት ዛፍ ከበሉ they will stay in this condition forever. በዚህ ሁኔታ ለዘላለም ይኖራሉ አለ Do you understand? ገብቷቸዋል ወይ Then they would have the same bodies as the angels. ከዚህ ሁኔታ ደግሞ ይሄን ከበሉ እንደ መላእክት ይሆናሉ Angels cannot get saved. እነዚህ መላእክት ሊድኑ አይችሉም Because they live forever. ለዘላለም ስለሚኖሩ But man could die. ነገር ግን ሰው ሞቶ And that was the punishment for sin. ያ ደግሞ የኃጢአት ደሞዝ ነው So that's why God has to remove them from Eden. ስለዚህ ከኤደን ያወጣበት ምክንያት ይሄ ነው ለዘላለም በዚያ ሁኔታ እንዳይቀጥሉ So they will not exist in the sin forever. በኃጢአት ለዘላለም እንዳይቀጥሉ And be punished away from God forever. እግዚአብሔር ይሄንን ሰው ከዚያ ኤደን አወጣው Because if the punishment was to die, ይሄ ጥፋትም ቅጣቱም ሞት ነው someone else could die in their place. Hallelujah. ሁለተኛው ደግሞ ደህንነት በእነሱ ፋንታ አንድ ሰው እንዲሞት ነው And God removed them from Eden so that Jesus could come. እግዚአብሔር ከኤደን እነዚህን ሰዎች ሲያወጣ ኢየሱስ ይመጣል ማለት The offspring of Eve. ምክንያቱም ኢየሱስ ደግሞ የሴቲቷ ዘር And take the punishment for sin. የኃጢአትን ነው ቅጣትና የኃጢአትን ደሞዝ በሙሉ For ይቀበልና them to be born again. እንደገና እንዲወለዱ ያደርጋቸዋል And to stay with God forever. Hallelujah. ለዘላለም ያለ ኃጢአት ከእግዚአብሔር ጋር እንዲኖሩ ደግሞ So that's the grace of God. Hallelujah. እግዚአብሔር ጥበብ ነው Hallelujah That God closed the gate of Eden to not give away to the tree of life. እግዚአብሔር የዚህ የኤደንን በር የዘጋው
የህይወት ዛፍ በልተው ለዘላለም በዚያው ኃጢያት እንዳይቀጥሉ ይሄንን ጥበብ ተጠቀሙ። But the result of fall of sin we see every day in the world today. ነገር ግን የዚያ የኃጢያት ፍሬው ዛሬ በዓለም ላይ በየዕለቱ እናየዋለን። We see violence, አመጻ ታያላችሁ፣ sickness, በሽታ ታያላችሁ፣ needs, የተለያየ ፍላጎት ታያላችሁ፣ brokenness, ስብራት ታያላችሁ፣ darkness, ጨለማ ታያላችሁ። everything of this በዚህ ምድር ላይ ብዙ ነገር ታያላችሁ። is a result of what happened in Eden. ይሄ ደግሞ ምክንያቱ ምንድነው? በኤደን በአዳም ምክንያት የሆነው ነገር ነው። And we are facing it every day. እኛም በየዕለቱ እየተጋጠምነው ነው። And the Bible also teaches us, መጽሐፍ ቅዱስም ይናገራል፣ ያስተምራል። when it comes to the offspring of the woman, የሴቲቱ ዘር ሲናገር if we turn to Genesis chapter 6, ዘፍጥረት ምዕራፍ 6, and this was right before Noah. ከኖህ በፊት የሆነ ነገር ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 And the Bible teaching us that in the end times መጽሐፍ ቅዱስ በመጨረሻው ዘመን it will be much like the time of Noah. ልክ እንደ ኖህ ዘመን ይሆናል ይላል። And we will read together. ይሄን አብረን እናነበዋለን። From verse 1. When human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God saw that daughters of humans were beautiful, and they married any of them they chose. Then the Lord said, my spirit will not contend with humans forever, for they are mortal, and their days will be 120 years. እንዲህም ሆነ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው። እግዚአብሔርም ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ። ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ። እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም፣ እርሱ ሥጋ ነውና ዘመኖቹም 120 ዓመት ይሆናሉ አለ። This is a quite strange story. ይሄ በጣም ድንቅ የሆነና እንግዳ የሆነ ታሪክ ነው። That the sons of God, የእግዚአብሔር ልጆች፣ who were the sons of God? እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች እነማን ናቸው? Angels. መላእክት ናቸው። Also fallen angels. የወደቁ መላእክት ይባላሉ። Is called the sons of God. እነዚህ የወደቁ መላእክት የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ። Also Satan is called the son of God because he's created once by God. ሰይጣንም እኮ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሏል፣ ምክንያቱም አንድ ጊዜ መጀመሪያ ላይ በእግዚአብሔር ስለተፈጠረ። And those angels, እነዚህ መላእክት came down. ወደ ምድር መጡና And in 1 Peter we can read that they left their glory in heaven. በመጀመሪያው ጴጥሮስ መልእክት ላይ ያንን የክብር ስፍራቸውን የለቀቁ ቦታቸውን የለቀቁ and they came down to earth. እና ወደ ምድር መጡ ይላል። And they had sexual relationship with women. እና ከሴቶች ጋር ግብረ ሥጋ ግንኙነት ማድረግ ጀመሩ። What did they try to do? ምንድነው ያደረጉ ያሉት? Satan is always copying what God is doing or shall do. እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውና ወይም ያደረገ ያለውን ሁሉ ጊዜ ይቀዳል፣ ኮፒ ያደርጋል። They try to do a demonic incarnation. እነሱ ያደረጉ ያሉት አጋንንታዊ የሆነ መዋለድን ነው። And children were born to them. እና ልጆችም ተወለዱላቸው ይላል። Who are they? እነሱ ማን ናቸው? The offspring of the serpent. እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ካላችሁኝ የሴቲቱ የእባቡ ዘሮች ናቸው። And it says from verse 4 in Genesis 6. ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ ይላል። The Nephilim or the giants were on the earth in those days and also afterwards, when the sons of God went to the daughters of humans and had children by them. Then they were heroes of old and of renown. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of the thoughts of the human's heart was only evil all the time. በእነዚያም ወራት ኔፍሌም በምድር ላይ ነበሩ። ደግሞም ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴት ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆችን ወለዱላቸው። የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴት ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆች ወለዱላቸው። እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ ኃያላን ሆኑ። እግዚአብሔርም የሰው ክፋት በምድር ላይ
እንደበዛ የልቡም ሐሳብ ምኞቱም ሁሉ ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ፣ በልቡም አዘነ። This led to that God has to send the flood. ይሄ እግዚአብሔር ያንን የውሃ ጎርፍ እንዲያመጣ ምክንያት የሆነው ነገር Because the evil increased so much. ምክንያቱም ኃጢአት በጣም በዛ። Many times when we talk to people about Jesus, they ask us, why don't God do anything about the evil thing in the world? ብዙ ጊዜ ለሰዎች ወንጌልን ስንሰብክ እንዲህ ይላሉ ሰዎች፣ ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንዲህ የከፋውን ነገር ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ የሚያየው ይላሉ። Here God did something about the evil in the world. ነገር ግን እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ስለ ክፋት የሆነ ነገር ብሏል። And it has to destroy all the world. ዓለምን በሙሉ አጥፍቷል እኮ በኃጢአት ምክንያት። So it's the grace of God አሁን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው that God is not acting at the evil all the time. እግዚአብሔር በሁሉ ጊዜ እንደ ኃጢአታችን የማይከፍለን የጸጋውና የምሕረቱ ውጤት ነው። Because we all should get destroyed. ምክንያቱም እንደዚያ ካልሆነ ሁላችንም እንጠፋለን። But God waited. እግዚአብሔር ግን እየጠበቀን Even at the time of Noah. በኖህ ዘመን እኮ እግዚአብሔር ታግሶ ነበር። Even in this sick dark situation. በዚህ ጨለማ ሁኔታ እኮ እግዚአብሔር ይጠብቃል። And it also says in the Bible that Naphtali was like a result of this union. Giants. ነፍታሌም የተባሉ ሰዎች የዚህ የክፋት ስራ ውጤት እንደሆኑ ባይብል ይነግራል። But God still waited. እግዚአብሔር ግን አሁን እየጠበቀ for 120 years. 120 ዓመት ጠብቋል እግዚአብሔር። If anyone want to get saved. እግዚአብሔር በኖህ ዘመን 120 ዓመት ጠብቋል። የሚድን ሰው አለ ወይ? ልቡ ይመለሳል ወይ? He chose Noah. እግዚአብሔር ኖህን መረጠው። And he built the ark. እናንተ ያንን መርከብ ሰራ. So that anyone አንድ ሰው that wanted could enter the ark and be saved through the flood. ከዚህ የጎርፍ ጥፋት የሚድን አንድ ሰው ወደዚህ መርከብ የሚገባ አለ ወይ ብሎ እግዚአብሔር 120 ዓመት ታግሷል። But no one came. ነገር ግን ማንንም አልመጣ። And God closed the door of the እግዚአብሔር ark. ስለዚህ የዚያን መርከብ በር ዘጋው። And the world was destroyed. ስለዚህ ዓለም በሙሉ ጠፋ። One day the world will be destroyed. አንድ ቀንም ደግሞ ዓለም እንደዚህ ይሆናል። One day soon the world will be shaken. አንድ ቀን እቺ ምድር ትንቀጠቀጣለች። The Bible says that everything that can be shaken shall be shaken. መጽሐፍ እንዲህ ይላል የሚናወጠው ይናወጣል። Why is that? ለምንድን ነው የሆነው? So that the thing that cannot be shaken will stand. Hallelujah. ምክንያቱም የማይናወጠው ጸንቶ ይቀር ዘንድ። When everything is shaken, ሁሉም ነገር ሲናወጥ everything that is possible to shake will fall down. አሁን የሚናወጠው ሁሉ ይወድቃል። But the thing that cannot be shaken, ነገር ግን የማይናወጠው ነገር will stand. እሱ ጸንቶ ይኖራል። One day when we stand in front of God, አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም everything in our life that can be in fire will be in fire. በእኛ ሕይወት ውስጥ መቃጠል ያለበት ይቃጠላል። So that why the pure gold, ነገር ግን አንድ የጠራ ወርቅ will be left. ይቀራል። One day in front of God, በእግዚአብሔር ፊት አንድ ቀን the only thing that will stand ብቻውን የሚቀር is the grace of Jesus Christ. የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ብቻ። Hallelujah. ሃሌሉያ። The only thing that you can bring with you to heaven እናንተ ከራሳችሁ ጋር መንግስተ ሰማያት ይዛችሁት የምትገቡት is the people that you bring to Jesus Christ. ኢየሱስን ያስተዋወቃችኋቸው ሰዎች ናቸው። Everything else will be shaken. ሌላው በሙሉ ይወድቃል። So Noah went into the ark and the flood came. ስለዚህ ኖህ ወደ መርከቡ ገባ፣ የጥፋት ውሃ መጣ። And the Bible tells us that the whole old world was destroyed. መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ያ አሮጌው ዓለም በሙሉ ጠፋ ይላል። Then God started again. እና እግዚአብሔር እንደገና አዲስ ነገር ጀመረ። With Noah and his family. ከኖህ ጋራና ከቤተሰቡ ጋራ ጀመረ። But it didn't take long. እና ብዙ አይደለም የሄደው before they enter into sin again. እንደገና ወደ ኃጢአት ገቡ። And the Bible even tells us that Naphtali, the giants, came back. እና መጽሐፍ ቅዱስ አሁንም ይነግረናል እነዚህ ንፍሊሞች እንደገና ተመልሰው መጡ ይላል። And we can see that. ያንንም እናያለን። We can see that in Numbers በዘሁልቁ chapter 13 ምዕራፍ 13
chapter 13, verses 30 up to 33. 30 እስከ 33 You can read it, bro. ካሌብም ሕዝቡን በሙሴ ፊት ዝም አሰኘና ማሸነፍ እናሸንፋለን እንውጣ እንውረሰው አለ። ከእርሱ ጋር የመጡ ሰዎች ግን በኃይል ከኛ ይበረታሉና በዚህ ሕዝብ ላይ መውጣት አንችልም አሉ። ስለ ሰለሏት ምድር ክፉ ወሬ ለእስራኤል ልጆች እያወሩ እኛ ዙረን የሰለልናት ምድር የሚኖሩባት ሰዎች የምትባላ ምድር ናት። በእርሷም ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅም ሰዎች ናቸው። በዚያን ጊዜ ከንፍሌም ወገን የሆኑት ንፍሌም የዮናቅ ልጆች አየን፣ እኛም በዓይናችን ግምት እንደ አንበጣዎች ነበርን፣ ደግሞም እኛ በዓይናቸው ዘንድ እንዲሁ ነበርን አሉ። Here the people of God should enter the promised land. እዚህ ቦታ ላይ የምታዩት የእግዚአብሔር ሕዝብ ወደ ተስፋይቱ ምድር ሊገቡ ነው። And they sent spies. ስለዚህ አስቀድመው ሰላዮችን ላኩ። And they came back and they said it's a wonderful country. እና ተመልሰው መጡና የምትገርም ምድር ነች። It's full of milk and honey. ወተትና ማር ታፈሳለች። And everything is growing so big. እና ሁሉ ነገር ትልልቅ ነገር ነው ይላሉ። But also the people living there are very big. ነገር ግን እዚያች ምድር ላይ ደግሞ የሚኖሩ ሕዝቦች በጣም ያስፈራሉ። And there are even Nephthalims in the country. በዚያ ውስጥ ንፍሊሞች አሉ። There are even giants in the country. ታላላቆች አሉ እዚያች ምድር ላይ። So we cannot conquer them. ስለዚህ እነዚህን ማሸነፍ አንችልም አሉ። And all the 10 spies without Caleb and Joshua had that bad report. ከካሌብና ከኢያሱ በስተቀር ሁሉም ክፉ ወሬ ያወሩ። And they were too afraid to enter the country. ለመግባት ምድሪቱ ላይ ፈሩ። Because of the Nephthalims. ምክንያቱም በንፍሊሞች Because of the giants. እነዚህ ታላላቅ And ጃይንት it led to that the whole of that generation. ያንን ትውልድ ሰቅዘው የያዙ They died in the desert. እነዚያ ደግሞ እምቢ ያሉ አላምን ያሉ በሙሉ እንዳለ ሞቱ። And then a new generation came back. እና አዲስ ትውልድ እንደገና መጣ። And they conquered the nation. ያችን ምድር አሸነፉ። Hallelujah. ሃሌሉያ። And this explains why they had to kill all the people. ምክንያቱም ለምንድን ነው እግዚአብሔር እነዚያን በሙሉ የጨረሰው አስሩን? Because they were children of Anak, Nephthalims. እነዚያን አስሩ ብቻ ሳይሆን እያለ ያለው የንፍሌም ሰዎችን ነው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር እነሱን የጨረሰው? Yes, the offspring of the serpent. ምክንያቱም እነሱ የዚያ የእባቡ ዘሮች ስለሆኑ። And we also understand from the story about Noah and the flood. ስለ ኖህና ስለ ጎርፉ ስናይ And I believe that story is the origin of unclean spirits. ያ ታሪክ የክፉ መንፈስ ወይም ንጹህ ያልሆነው መንፈስ ምንጭ እንደሆነ እናያለን። It's not fallen angels. የወደቁ መላእክት አይደለም። It's the offspring of the fallen angels. የወደቁ መላእክት ዘር ነው። Because according to Ephesians 6, ምክንያቱም እንደ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 መሰረት we see that the Elohims, the angels, they are controlling the heavenly realms. መላእክት አየሩን ተቆጣጥረውታል። And we are fighting them. እነሱን እየተዋጋን When we are praying, እነሱን when we are preaching, ስንዋጋ ስንሰብክ Yes. እየተዋጋናቸው but they have bodies. ነገር ግን አካልም አላቸው። But then we have unclean spirits. እነዚህ ደግሞ ንጹህ ያልሆነ መንፈስ that demonize people. ሰዎችን አጋንንታዊ አስተሳሰብ ይጨምሩባቸዋል። እናም እነሱ እናንተን ይዋጋሉ. And they are searching for a body. እነዚህ ደግሞ ንጹህ ያልሆነው መንፈስ አካል ይፈልጋል። They don't have bodies. ለመገለጥ አካል ይፈልጋል። So they are not Elohims. ስለዚህ ኤሎሄሞች አይደሉም። They are unclean spirits. Unclean spirit, እርኩስ መንፈስ And I think they are the spirits of the offspring of the angels and the women. እነዚህ እርኩስ መንፈስ that died in the flood. በዚያ በጥፋት ውሃ ዘንድ የሞቱ ሰዎች ዘር ነው። And they are still searching the earth. አሁንም ምድርን ይፈልጋሉ። To some human to torture. ሰዎችን ተቆጣጥረው ለማሰቃየት ለመግረፍ or for a body to possess or to take control over. ሊገቡበት የሚፈልግ አካል ይፈልጋሉ። And I believe that is so. That is why that Jesus says
that ለዚህ ነው ኢየሱስ ያለው when you deliver a person from an unclean spirit, ከርኩስ መንፈስ አንድን ሰው ነፃ ስትወጡት he goes to a dry place without water. ወደ ምድረ በዳ ይሄዳል ውሃ የሌለበት Because they don't like water. ምክንያቱም ውሃን አይወዱም Because their bodies was killed in the water. ምክንያቱም አካላቸው በውሃ ነው የጠፋው So unclean spirits don't like water and they don't have bodies. እርኩስ መንፈስ ውሃን አይፈልግም And I believe they originates from those creatures. ስለዚህ ከዚያኛው ከመጀመሪያው ዘፍጥረት ላይ ካየነው በውሃ ጥፋት የጠፉ ሰዎች በዚያ ውስጥ የነበረ የእባቡ ዘር ናቸው And that can be interesting and important to understand. ይሄ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው ተከታተሉ But what is more important to understand ነገር ግን በጣም ደስ የሚለው የሚያስፈልገው መረዳት is the future of those unclean spirits. የመጨረሻቸው የነዚህ ርኩሳን መናፍስት መጨረሻ Because they will be judged ምክንያቱም ይፈረድባቸዋል and they are defeated in Jesus Christ. በኢየሱስ ተሸንፈዋል And they will be judged into hell forever. Hallelujah. ለዘላለም ደግሞ ወደ ሲኦል ይጣላሉ And the darkness and the evil will be destroyed. Hallelujah. ጨለማውና ክፋቱ በሙሉ ይደመሰሳል Because Jesus Christ conquered them at the cross of Calvary. ኢየሱስ በዚያ በጎልጎታ መስቀል ላይ ድል ነስቷል He also conquered the demons and the strongholds over nations, etc. አዎ ከሰማይ ላይ ያሉ አለቆች ስልጣናትን ሁሉ ድል ነስቷል ኢየሱስ But also the unclean spirits. አዎ ርኩስ መንፈስንም ጭምር ማለት ነው But still they are operating at earth. ነገር ግን በምድር ላይ እስካሁን ድረስ እየሰሩ ናቸው And I believe that this is why they hate baptism. ስለዚህ ይመስለኛል ጥምቀትን የሚጠሉት ለዚህ ነው I think you have seen that when you should baptize someone or maybe you're not baptized and you should be baptized. It's a lot of struggle. ያተጠመቃችሁ ሰዎች ካላችሁ ቶሎ ተጠመቁ ምክንያቱም እነዚህ መናፍስቶች ጥምቀትን ይጠላሉ ውሃን አይወዱም It's very strange because this is just a ceremony. ምክንያቱም ይሄ እኮ በጣም ደስ የሚያሰኝ ስርዓት ነው ግን But it's not just a ceremony. ነገር ግን ስርዓት ብቻ አይደለም Because in 2 Peter it says ምክንያቱም ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ that the same way as Noah was saved through the water in the ark, በኖህ ዘመን በመርከብ አማካኝነት ኖህና ቤተሰቡ እንደዳኑ we are saved through water in baptism. እኛም ደግሞ በጥምቀት በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ ድነናል So when we baptize someone in water, ስለዚህ አንድን ሰው ስታጠምቁ we remind the evil spirits ምክንያቱም ያንን ሰው እናስታውሰዋለን about their history. ያንን ታሪክ እናስታውሰዋለን When God destroyed their power, እግዚአብሔር የክፋትን ኃይል በዚያ ዘመን and we remind them about their future. እንደደመሰሰውና ወደፊትም ደግሞ That one day they will have no authority to attack human beings. Hallelujah. እሱን እያስታወስን ነው ወደፊትም ምንም ሊያደርጉ አይችሉም That's why they hate baptism in ለዚህ water. ነው ጥምቀትን ይጠላሉ Yes. So evil spirit and Elohim, they are different things according to this. ስለዚህ እነዚህ ርኩሳን መናፍስትና Yes. ይሄ ኤሎሄም የሚባለው መንፈስ ይለያያሉ And we could see here that those Nephilim, those giants existed in the land of Canaan. The Nephilim, the giants, they existed in the land of Canaan when the Israeli people should conquer. እነዚህ ንፍሌም የተባሉ ሰዎችም ደግሞ ቀጣይ የምናያቸው በከነዓን እየኖሩ ነበር And the Bible are also speaking more about giants. የእግዚአብሔር ቃል ስለ ታላላቆች ጃያንቶች ብዙ ያወራል Do you know any more giants in the Bible? ጃይንት ተብለው ታላቅ ተብለው የሚታወቁ በመጽሐፍ ቅዱስ ታውቃላችሁ Goliath. Yes. So let's read about that. እስቲ ስለ ጎልያድ እናንብብ In Samuel's በአንደኛ ሳሙኤል 1 Samuel chapter 17. ምዕራፍ 17 And we know the story ታሪኩን ታውቃላችሁ that this Goliath ይሄ ጎልያድ was fighting for the Philistines. ለፍልስጤሞች እየተዋጋ ነው And every day, 2 times a day actually, he came forward in front of the army of Israelites. በእስራኤላውያን ወታደሮች ፊት ለፊት በቀን 2 ጊዜ ለ40 ቀን ያህል እየመጣ And he said, "Come and fight me. ኑና ግጠሙኝ Come and fight me, Elizabeth. ኤልሳቤጥ ነይና ግጠሚኝ Send one person to fight me. አንድ ሰው ላኩና እኔን ይግጠመኝ If he defeat me, እሱ እኔን ካሸነፈ we will become your slaves."
እኛ የእናንተ ባሪያዎች እንሆናለን። Or if I'm defeated, we will become your slaves. እናንተ እኛን ካሸነፋችሁ የእናንተ ባሪያዎች እንሆናለን። እናንተ ከተሸነፋችሁ እኛ የእናንተ ባሪያዎች እንሆናለን። 2 times a day. እና በቀን 2 ጊዜ እየመጣ And he was speaking bad about the people of God. ስለ እግዚአብሔር ሕዝብ መጥፎ ነገር ያወራል፣ ይሳደባል። And one day this small guy came. አንድ ትንሽ ብላቴና መጣ አንድ ቀን Called David. ዳዊት And he came with some lunch for his brother soldiers. ለወንድሞች ወታደር በነበሩ በእነዚያ ወንድሞች የሚሆን ምሳ ይዞ መጣ። And he was happy and he was singing. እና ደስ እየተሰኘ ነበር፣ እየዘመረ ነበር። And he was waiting. Now I will see the army of God victorious. Hallelujah. እና እየዘመረ ነው የእግዚአብሔር ሰራዊት በቃ አሸናፊ እንደሆነ። But the only thing he saw was a giant called Goliath. ነገር ግን አንድ ነገር አየ። Speaking bad about the people of God. ስለ ሕዝቡ ስለ እግዚአብሔር ሕዝብ ክፉ ነገር እያወራ ነው፣ እየተሳደበ ነው። Saying you cannot defeat me. እና እኔን ነው ማሸነፍ አትችሉም ይላል። And David እና ዳዊት was a man according to God's heart. ዳዊት ደግሞ መጽሐፍ እንደሚለው እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ ሰው ነው። And he was very surprised. እና በጣም ገረመው። And he saw this guy. ይሄን ታላቅ ሰው አየ። And he saw the people of God. እግዚአብሔርን ሕዝብ አየ። And he knew the promise of the people of God. እንደገናም የእግዚአብሔር ሕዝብ ያለውን የተስፋ ቃል ያውቃል። And he could not believe his eyes. እና አይኑን ማየት ማመን አቃተው። And he heard that. And he asked the people there, what will you give to the one who defeat Goliath? ጎልያድን የሚያሸንፍ ምን ይሰጠዋል? And they said that he will get married to the princess, and he will also don't have to pay any taxes. አዎ እንትን ግብር አይከፍልም። እንደገና ደግሞ የንጉሱን ሴት ልጅ ያገባል። ጎልያድን የገደለ የኃይለ ሽልማት አለው ተባለ። Good in Sweden, you know, we pay a lot of taxes, yes? ታውቃላችሁ ስዊድን ብዙ ታክስ እንከፍላለን፣ ግን ጥሩ ነበረ። And David was thinking, it's 3 good things. ጥሩ ነው አለ። ጥሩ ነው። We show the power of God. እግዚአብሔርን ኃይል እንገልጣለን። I will get married to the princess. የንጉሱን ልጅ አገባለሁ። And I don't have to pay the tax. እንደ ከግብር ነፃ ሆናለሁ አለ። And he said, don't worry, King Saul. ስለዚህ ንጉሥ ሳኦል ሆይ አትጨነቅ አለው። Now I'm here. እኔ አሁን አለሁ አለው። I will defeat the giant. ይህን ክፉ ጥለዋለሁ አለ። And they said, this small boy, he's crazy. ይህ ትንሽ ሰው ይህ ሰው አብዷል እንዲህ አለ። But he continued to say, no. I killed lions and I killed bears. እሱ ግን ቀጠለ። አንበሳ ድብ ገድያለሁ። God helped me to do this. He will help me to kill this uncircumcised Philistine. አንበሳውንና ድቡን ስገድል የረዳኝ እግዚአብሔር ይሄን ያልተገረዘ ፍልስጤማዊ እንድጥል ይረዳኛል አለ። Because he did not listen at his brothers. ምክንያቱም ወንድሞቹ እየሰሙት አይደለም። Has been in the wilderness, listen to God. በዚያ ቦታ ላይ በምድረ በዳ እግዚአብሔርን እየሰማ ያደገ ብላቴና። And at last Saul said, okay. በመጨረሻ ሳኦል እንደዚህ አለው፣ እሺ አለው። But you need to have a proper armor. ነገር ግን የሚያስፈልግ ሰራዊት የሆነ ልብስ ያስፈልጋል። And he took his weapons, የራሱን protection, and he put on David. በዳዊት ላይ አለበሰው። David said, it's too big. ዳዊት እንዲህ አለ፣ ኧረ ይሄ በጣም ትልቅ ነው አይሆነኝም አለ። I cannot walk with this. ይህንን ይዤ መንቀሳቀስ አልችልም አለ። ከባድ ነው። I will not defeat him with arms. I will defeat him in the name of God. እሱንም ማሸንፈው የሆነ መሳሪያ ሳይሆን እሱንም ምጥለው በእግዚአብሔር ስም ነው አለ። So I don't need this. ስለዚህ አልፈልግም አለ። So he took it off. Hallelujah. ስለዚህ ያወጣው And he threw it away. ከዚያ ወረወረው። And what did he do? ከዚያ ምንድን ነው ያደረገው? He went to the small creek, the small river. ወደ ወንዝ ሄደ፣ ወደ ትንሽ ወንዝ። And there he was looking for stones. ከዚያ ድንጋዮችን ፈለገ። And he took one stone. አንድ ድንጋይ። Did he? አንድ ድንጋይ ነው የወሰደው። How many stones? How many flera? 3, 4. No, not 3, 4. No. What? 5 stones. Praise God. 5 ድንጋዮችን የወሰደው። One person reading the Bible. Hallelujah. 5 stones. 5 ድንጋዮችን። Why 5 stones? ለምንድን ነው 5 ድንጋይ?
He would just need one to conquer Goliath. ለመግደል እኮ የሚያስፈልገው አንድ ድንጋይ ብቻ ነው። Why 5? ለምንድን ነው 5? Was it a bad slinger? ምናልባት ወንጭፍ በደንብ መወንጨፍ አይችልም ይሆን? Didn't he trust God to help him with one stone? ወይም እግዚአብሔርን አላመነም በአንድ ድንጋይ እንደሚጥለው? ለምንድን ነው 5 ይወስድ? Why 5 stones? Bible. ምክንያቱም መጽሐፍን ስናጠና We see that Goliath was one giant እና ያለን ጎልያድ አንድ ታላቅ የሆነ ተግዳሮት ነው with 4 brothers. 4 ወንድሞች ግን አሉት። So he wanted to take all 5 of them. ስለዚህ ዳዊት ምን እያለ ነው? 5ህንም እጨርሳለሁ። Hallelujah. Hallelujah. That is faith. ይሄ እምነት ነው። Not to conquer one, አንዱን ብቻ መግደል አይደለም፣ but to looking for the 5. 5ቱን ሙሉ በማለት And when we study the Bible, we see that David and his people were killing all 5 of them. መጽሐፍን ስናጠና ዳዊትና ሰራዊቱ በሙሉ 5ቱን ገደሉ። And these 5 giants, እነዚህ 5ቱ ታላላቁ according to what we can see in the Bible, በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምናየው was the last giants. የመጨረሻው ታላቅ የሚባሉት The last Nephtali. የመጨረሻው ንፍሊሞች ናቸው። The last of the offspring of the serpent. የእባቡ የመጨረሻ ዘር ናቸው። And David took his stone እና ዳዊትም ወሰደ and he was throwing it at the ያን giant. ወንጭፍ ወረወረው And the hand of God took the stone እና የእግዚአብሔር እጅ ድንጋዩን ወሰደና and pressed it to the forehead of the giant. ከዚያ Hallelujah. በኋላ ድንጋዩን ግንባሩ ላይ ወሰደው። Amen. And the giant fell down. ታላቁን ተግዳሮት ጣለው። What did David do then? ከዚያ በኋላ ዳዊት ምንድን ነው ያደረገው? He took his sword. He took Goliath's sword Yeah. የወሰደው የጎልያድን ሰይፍ ነው። and it cut his head. ከዚያ ጭንቅላቱን ቆረጠው። And he lifted the head. ከዚያ ያንን እንዲህ ብድግ አደረገው። And the people of God were released from fear ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ሕዝብ ከፍርሃት ነፃ ወጣ። and they attacked. ከዚያ በኋላ አቅም አገኙ And the ለመዋጋት። enemy ran away. ከዚያ ጠላት መፈርጠት ጀመረ። And David took the head. ከዚያ ዳዊት ያንን ጭንቅላት የጎልያድን ጭንቅላት ይዞ And what did he do with the head after this? የጎልያድን ጭንቅላት ምንድን ነው ያደረገው? Anyone know? የሚያውቅ ሰው አለ? It says in the Bible. መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ ይላል። Anyone? You sister. Yes? What did you say? You took it to church? No. I don't. No church. Then she said, there. What? Mary said, Mary said? what do you say? He buried where? Golgotha, I think so. He took the head. He took the head. And he said he buried Yes. Golgotha. But the Bible says that he brought it to Jerusalem. መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ወሰደውና ኢየሩሳሌም ቀበረው። That was a far way. It was far away. ምክንያቱም በጣም ሩቅ ነው። And at this time Jerusalem በዚህ ጊዜ ኢየሩሳሌም was not the capital of the people of God. የእግዚአብሔር ሕዝብ ዋና ከተማ አልነበረም። It became the capital 5 years later. ከ5 ዓመት በኋላ ነው ዋና ከተማ When David conquered it. ዳዊት በተቆጣጠረው ጊዜ። But this time it was the capital of the Canaanites. ነገር ግን በዚህ ጊዜ የከናናውያን ዋና ከተማ ነበር። Of the enemies of God. የእግዚአብሔር ሕዝብ ጠላት። And still he took the head to Jerusalem. The Bible says. ይሁን እንጂ ወደ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ ወሰዳት። ወደ ከናናውያን ዋና ከተማ። And he didn't go inside Jerusalem with the head. ወደ ኢየሩሳሌም ጭንቅላቱን ይዞ Because the head was unclean and he could not take it to the city. አልወሰደው። ምክንያቱም ጭንቅላቱ እርኩስ ነበረ። So what we understand, ስለዚህ ምንድነው የምንረዳው? he buried the head outside Jerusalem. ስለዚህ ምንድነው እርኩስ ስለነበረ ጭንቅላቱ ኢየሩሳሌም አልቀበረውም፣ ከኢየሩሳሌም ውጪ ቀበረው ይላል። And Goliath's name was Goliath of Gath. Goliath from Gath. የጎልያድ ስሙ የጋት ሰው ስለነበር የጎልያት የጋት ሰው And we know where he buried it. እና የት እንደቀበረው እናውቃለን። Because he buried in a place that was called in Hebrew Gola-Gath. ስለዚህ ጎላ ጋት That in Latin became Golgotha.
በኋላ ጎልጎታ ተብሎ የሚጠራበት ቦታ ነው the የቀበረው place of the skull. ምክንያቱም ያ ቦታ ደግሞ የራስ ቅል ተብሎ ይጠራል The skull of Goliath. ያ የጎልያድ የራስ ቅል The last of the offspring of the serpents. ያ የመጨረሻው የእባቡ ዘር የተቀበረበት ቦታ ነው 1000 years later, ከ1000 ዓመት በኋላ Jesus Christ ኢየሱስ ክርስቶስ took the cross, መስቀሉን ወሰደ carried up to a hill outside Jerusalem, ከኢየሩሳሌም ውጭ ያንን መስቀል ወሰደው and they dug down the cross ያንንም ደግሞ መስቀል ሰቀሉት ቀበሩት at the hill Golgotha, ታላቁ ተራራ ላይ ጎልጎታ ላይ ተሰቀሉት at the head of the offspring of the serpent. ምክንያቱም ደግሞ ትንቢታው ይፈጸም ዘንድ ነው ያ የእባቡ ዘር ጭንቅላት የተቀበረበት ቦታ ላይ ያንን መስቀል ወስደው And Jesus Christ, ኢየሱስ the ክርስቶስ Son of God, የእግዚአብሔር ልጅ was crucified on that cross. የሴቲቱ ዘር በዚያ መስቀል ላይ ተሰቀለ And they put nails through his heel. አዎ እነሱም ደግሞ እግሮቹ ላይ ሚስማር መቱበት The serpent stung his heel. አዎ የተባለው ተፈጸመ እነሆ እግርን ሰኮናህን ይቀጠቅጣል የተባለው But the cross crushed the head of the serpent. ነገር ግን መስቀሉ የእባቡን ጭንቅላት ሰበረው And the Bible says that was strong earthquake. መጽሐፍ ቅዱስም እንዲህ ይላል ታላቅ የምድር መንቀጥቀጥ ሆነ ይላል And the rock was split. መጽሐፍ እንዲህ ይላል እነሆ አለቶች ተሰነጣጠቁ And the prophecy from Genesis chapter 3 was fulfilled. እና በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ የተነገረው ትንቢታዊ ቃል እዚያ ቦታ ላይ ተፈጸመ That he, the offspring of Eve, እሱ የሴቲቱ ዘር የሆነው ኢየሱስ was stung in his heel አዎ ሰኮናው ተቀጠቀጠ and crushed the head of the serpent. ይሁን እንጂ የእባቡን ጭንቅላት ሰበረው As a spiritual example, ይሄ ደግሞ መንፈሳዊ ምሳሌ ነው what happened in the spirit. በመንፈሳዊ ምንድነው እየሆነ ያለው And he took the weapons from Satan. ያንን የሰይጣንን መሳሪያ He took the authority from the demons. ስልጣኑን ወሰደው And he proclaimed, and it says, he went to the kingdom of death. እና ወደዚያ ወደ ሲኦል ወረደ And he proclaimed his victory. እና ድሉን አወጀ For whom? ለማን For the Elohims, it says. ለነዚያ መናፍስቶች Which Elohims? የትኛው ኤሎሂም The Elohims who was disobedience in the days of Noah. በኖህ ዘመን ያመጹት ያልታዘዙት The angels that became demons and had relationship with women and get the offspring of the serpent. እነዚህ መላእክት አጋንንቱ ነው አጋንንቶች ደግሞ ከሴት ሰዎች ጋር ግንኙነት አድርገው የእግዚአብሔር ዘር እንዳይመጣ የበከሉትን And Jesus took the punishment for sin, that is death. እና ኢየሱስም ደግሞ የኃጢአትን ደሞዝ ሞትን ወሰደና And he rose from the dead. እሱን ሰበረና ከሙታን And he proclaimed his victory in the kingdom of death. ድሉን ደግሞ በሙታን በሲኦል መካከል አወጀ And striped off the authority of the demons. ነጠቀ ያጋንንትን ስልጣን የሉሲፈርን ስልጣን ነጠቀ That anyone who believed in him በእርሱ የሚያምን ሁሉ can act in his name. በእሱ ስም እንዲሰራ Can act in his authority. በእሱ ስልጣን እንዲሰራ And have authority over all the fallen Elohims. በወደቁ መላእክት እንዲሰራ All the impure spirits. እነዚህ ርኩሳን መናፍስቶች ላይ እንዲሰራ እንዲሰለጥን In the name of Jesus Christ. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ተሰጠ And when we proclaim the name of Jesus, ይሄንን ስም ስናውጅ we connect to the victory on the cross of Golgotha. በጎልጎታ የተገኘውን ድል ከዚያ ድል ጋር ራሳችንን Where the cross of Jesus በመስቀሉ ኃይል የተገኘ ድል was raised over the head of the serpent. እና ልብ በሉ የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል በዚህ በሴቲቱ በእባቡ ዘር ጭንቅላት ላይ ነው የተተከለው Hallelujah. Hallelujah. And in the name of Jesus Christ, በጌታ በኢየሱስ ስም today we have authority ዛሬ ስልጣን አለ over all the powers. በክፋት ኃይል ሁሉ ላይ Thank you, brother. All the powers. በክፋት ኃይል ሁሉ ላይ All the powers. በክፋት ኃይል ሁሉ ላይ All the authorities በክፋት ስልጣን ሁሉ ላይ that are binding people
ሰዎችን እያሰረ ያለ that are binding nations, ሀገራትን እያሰረ that are ያለ binding this city, ቺን ከተማ that ያሰረ are binding Roslet, ሮዝሌትን እያሰረ ያለ that are binding Öxenhaga, ኦክሰን ሀገን ላይ እያሰረ ያለ that is binding Huskvarna. ሁስቋርና ላይ እያሰረ ያለ We have authority in the name of Jesus Christ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ ስልጣን በመስቀሉ ቃል አለ to set the captives free, የታሰሩትን እንፈታ ዘንድ to preach the gospel, ወንጌልን እንሰብክ ዘንድ to cast out the demons, አጋንንትን እናስወጣ ዘንድ and to heal the sick. ታመሙትን እንፈውስ ዘንድ Hallelujah! ስልጣን ተሰጥቶናል። Hallelujah! ሃሌሉያ Hallelujah! That's the power in the name of Jesus. ያ በስሙ ያለው ስልጣን ነው። Hallelujah. ሃሌሉያ This is like preaching in Somaliland. It's the same temperature. ይሄ ሶማሌላንድ የሰበኩ ነው የመሰለኝ ሙቀቱ። Yes. አሜን። And today ዛሬ we gather in the name of Jesus Christ. በጌታ በኢየሱስ ስም ተሰብስበናል። And today we have the same mission ዛሬ ተመሳሳይ ተልእኮ አለን as Adam and Eve, እንደ አዳምና እንደ ሔዋን to fill the world ዓለምን ሁሉ እንድንሞላ with the glory of God. በእግዚአብሔር ክብር To fill your workplace with the glory of God. ስራችሁን ላይ የእግዚአብሔር ክብር እንዲመጣ To fill your school ትምህርት ቤቶች with the glory of God. በእግዚአብሔር ክብር እንዲሞሉ To fill your neighborhood with the glory of God. ጎረቤቶቻችሁ በእግዚአብሔር ክብር እንዲሞሉ Because the one who is in you ምክንያቱም በእናንተ ያለው is greater than the one who is in you. ምክንያቱም በእናንተ ያለው በዓለም ካለው ይበልጣል። The ones who are with us ከእናንተ ጋር ያሉት are more than the ones who are against us. Hallelujah! ላይ ከሚነሱባችሁ ይልቅ ይበልጣሉ። Let's stand up together. ዛሬ ተነስተን ተመልሶ